Ki Nayalam Kahanyo Trap Youth Council Shillong City, Hakalai Tarik Jeliu, Kilalait Banyakandu Yoba Arang Kansai Karbuki, Ubade UIM Katanat Kai Pateng Kake HDC, Halor Kajingyo Trading License Pathar Ki Barjela, Ban Kai Pateng Hapok Kajela. Ubajan Ubade Upresiden ke HYC Shillong City, Habe Keren Berkinong Tok Kubor, Harin Kajingyo Kandu, Ulong Bakaseng Keladawa, Na UIM Ban Pensangen Sendan, Ya Kajing Trading License, Syaki Barjela, Namar Kibabun Kikasi Kilala Banle, Kumka Wholesaler, Kikam kontrak bat kiwe. Kaseng kapan pauru kajing sengukya, bagi babun ki ut kinam bagi kun kim yuk kam yuk jam. Kat bay ki dukan hayo, ki aiwai shiki barjela. Kumta ulong bakla de kapor, ban plilat na kamata ki kun samla, ne ki trai muluk. Naklian jungi kum kaseng tak sing aiwan kendu UM jongka teriak ba karbuki nak bentar ya keren bat alor kajing ayak kajing desen sikini barjalah ani kita gino men tribal hakni kejela kajing kum kaseng ngilai nak kuar ngila di bekran nak kuar mencuaru entar ni hapan mon keren biang iya kajing dan yayo dan iya kajing beteng kajing ayak kajing desen sikini barjalah mar kumbang i hakini kipor ki pementang i baki khasi ki jongi kila haki bubun kiliang kila na ban chimti ya kikam kan hadu nakaliang ka wholesaler na kinong kiliang ki kon kikam contract service na nginong nyakran dari industrial unit dan yang nyakran hamtai dukan boper tina kiliang jongi labu ya kajing dawa ka jongi ba debat persungian nomor 2 ya kajing ai dan lesan kalor ki bentah nomor ni iba kumbalong mentah kajing ai trading license ya ki beli wholesaler kasi jungi bun ki balala bende ndri beling nang ai lat sayu burin ba habis bat kontrak service bun ki kasi jungi ki ba dia kontrak service ndri beling nang ai lat ki benapa bat kani kajing ai lat ki benapa kelak penduk kam du jam bat kelak penduk lat ki kasi jungi bon kio langsung makan kapur ka kalak kapur kelak biang ba ngin ya kentiu para kasi ngin ailat para kasi bat ngin simti hi kikam kijam hakaji halak jong kari halak jong betala mungin peniat ya ke bisnes hagi bubun kita ya kani ka bentang ila ya keren laung hiru ba emla ba keterding lesen ke ai spesifik nak ke bentak tu ke jai kam emla ban pendon kam dikiwei pa dia nak kalian jungi ngila kam cai ba ye i ba hakini ki por ki ban wan nak kalian jungi pulong ke kanra bejur habrok kuwi kadi kasi bat nilaong ru ban dari ngidon kam ya kajing trailan industrial council in court ba kinwan sekmat kimi sekmat ni trailan nak liang kaseng ni apil dan ni kerpat sekejat benreu hi borok kawai ba hakabide bat kajing ai wai dukan ni sumusi bonong ba ngidon kibreu ki jongi kibidon ki dukan ndai balai ban ai wai pat syaki barsana ngatarai lada im ai lat hi mengi lada mengi im ai wai dukan ngatarai numio wat bandui ni ka celah ka joni ni susi bahayo ni ki rapo knai 4% ki dukan dakhar ni jio sngowe jong jenam ke jongki trai dukan baki kun ti jongki kimdon kam ndekat baya ke dukan hayo lai wai si bar celah atau kamadi kapur ingi bangin hikai ki kun hakikam bisnes atau beling nang dan kampan ai waya ke dukan jungi sibar jelakat bai ki kun lajong ngi pniai kam plemjang kat bai ki bahiyeng lajong ngimna ban ai ngimna ban senia ban ai hato kam kor udah kharse ya ki kun ki lajong hato kam senia udah kharse ya ki do snam ki bahiyeng asan lajong hato kamla dai yo wei po wei ba ai wai dukan sibar jelah bangin mi skemat bangin terwas para kasih bat ngin IT nam kila ban chip ban peniat ikam kita ya abdi bat ka benemi nakaliang ga jongi di kerpat de ki para kasih jongi aba ki simti ka nudukan kimdei ban ai wai pateng dani bande benemi nakaliang jongi ki ai ka jing maham panang ni semat ngin pulong ya jincang bat ngila ban ai ya ka jing komplain dan ya ka to ibol repet bat bande ka berengkam hai bat ini jingle binami nomor ba ka jingle binami kalau ka penrandian dan ka pen kamla ban kentiu ya kejat berti bujung kata gitu ka ka thong ka bangi ka seng sele kat kum ka assurance ka ba nakaliang iam jong ka trade i ba ka sai ba
Kasuki kaba udan ani kabor kaba udan kalong kontrol ya katerdinglaisan ban ai terdinglaisan ndri ban kontrol ya katerdinglaisan tinggi kerman scam ba kumba lakren ban kontrol ke nakal yang kejongir ni scam bahkan long kita kumang yong minang ye budian sa pelong ye jing kana terdinglaisan kabur ko kai kasih min sadia ya Untuk pikirnya lo kan lo niki fresh trading license kita issue dan kumbolong mentahi lo ba kejing ai terdinglaisan ni kalong ki hadu buat ki bentas kalong ka kidon ki basu babon ki ba renew but long hiru bakumba kalong hi kilapet ya ki cakam ki ba la ban trade ba kasi jungi kidang duna ya mereka i kejing ya kalong kajeng keren kejing kalong ba kini ki bre pla de yo lupa ya permission nadu trai dukan hadu nakasinong hadu nu sim kawa ya kabubun sini kabawan andra apoy semi kejung kalong be kelak debio lut ya ki permission na berapa teteng kelak kebu jinge ki dadah kim ai kawan pat takui kalenti pat ya ki kaba kimban si tak kabur kaba ki hak ban isu ya